Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete manastiru Hilandar na Svetoj Gori obećao da će za 2 godine biti završena njegova obnova, izjavio je ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, koji je Vučića pratio tokom posete Hilandaru u vreme božićnih praznika. Kako je Popović preneo, predsednik je obišao sve radove, upoznao se sa svim problemima jer osim građevinskih tu ima i mnogo birokratskih problema i dodao da će Vučić iskoristiti svoj lični uticaj u grčkoj državi, svoja lična poznanstva s predsednikom i premijerom Grčke da se neki radovi ubrzaju. Obećao je da će za najviše 2 godine biti završena obnova manastira Hilandar, našeg najvažnijeg manastira i centra naše duhovnosti. Popović je naglasio da je poseta veoma važna jer dolazi u trenutku najveće pandemije koronavirusa nakon završetka Hrama Svetog Save u Beogradu i pred otkrivanje spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu. Popović je rekao da su predsednik Vučić i hilandarski monasi vrlo otvoreno razgovarali o Kosovu i Metohiji. Predsednik je govorio istinu da je situacija teška, govorio je o pritiscima koji postoje i monasi su ga molili da se bori za Kosovo, a on je obećao da će se svim snagama boriti, rekao je Popović. Iguman Metodije je rekao da se ugleda na Svetog Savu, na njegovog oca Stefana Nemanju, potonjeg monaha Simeona, na kralja Milutina i da se nada da će mu molitve ispred ikone Bogorodice Trojeručice i ispred časnog krsta pomoći u njegovoj borbi za Kosovo, preneo je Popović.